ya Rume KPL iraingira raundi ya 21 miaraho eno timu ya Murang'a Seal iratanya kwigwatira pointi 3 cia bata riri ikunyita Bandari kiharo-ini gia St Sebastian Park Murang'a Seal iria gwa kahinda gake rugamire namba 5 na pointi 33 yahota kwambatira nginyagia namba 3 ligi-ini ino angikorwo ni kugia pointi ciothe 3 guku igitanya gutwarithia na mbere rekodi ya kwaga kuhotwo hari ngucanio 5 iria igukorwo ithakite. Seal iria inyafaragwo ni kocha Osborne Monday irigite kuhotwo ni Gor Mahia tariki 14 mweri muhituku wa Januari na mbere ya ihotetwo ngucanio eno yambite guthie ngucanio 10 cia ligi itahotetwo onemwe. Thaa 7 na